Siyabingelela ngani zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa kule channel yethu, cofa subscribe button kumgosi. Ngani zakwethu-ke namhlanje-ke imashi bihambele indawo yase-Pinetown. Izingane zakwethu, kube yinjabulo-ke nentokozo kubantu abahlala e-Pinetown noma abasebenzisa idolobha i-Pinetown. Izingane zakwethu bebona imashi ingena edolobheni i-Pinetown. Izingane zakwethu-ke kube-ke sekumashwa-ke, uma kumashwa kwabonakala owesilisa ejomba ibhilidi. Uma ejomba ibhilidi lalandelelwa leli bhilidi akakulo kwatholakala-ke inqwaba yezidakamizwa-ke. Izingane zakwethu-ke abanye-ke bathi iwunga. Mina-ke nawe ngani zakwethu bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu usixhase kumahhala nje ukucofa subscribe button. Ungizwe-ke naye uyabika-ke udaba lukaPhakela Umthakathi, naye ngomunye wabaholi bayo-ke imashi ukuthi isimo asisihle laphaya KwaNongoma-ke. Ngane zakwethu-ke kunokusongelwa-ke uPhakela Umthakathi akutholayo. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba lokuxosha abokufika-ke khona-ke futhi-ke e-Pinetown-ke abokufika bakhombise ukuba nempi noma ukuveza ukulwa belwe nabantu bemashi. Mina nawe ngane zakwethu bengathanda siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo, kodwa-ke zizwele isiqephu ungizwe chaza kuyona-ke mashi. Danko, bye. Alibuyanga nepolitiki labanyala kuthiwa yidada uphethe isikhundla esikhulu endlunkulu undunankulu kaZulu idada, kodwa yilona likwazi ukubona ukuthi mina noPhakela kanye noJacinta siyazenzela nje. Sizenzela kanjani sibona umonakalo ungaka? Ngani zakwethu sicela singabe sisana, sicela sopolitiki abangasixovi. Kumanje uPhakela Umthakathi njengoba engekho nje lapha, mina ngifuna ukutshela iqiniso, unama-death rate a-serious. Yabona manje kudingakala i-security ezogada uPhakela, futhi ufuna ukubulawa abantu bakubo bakwaNongoma ikatha amanyala. Mina ngitshela ngento mina engiyaziyo njengoba naleka Malema ngiyazi. Bafethu asikhulumane iqiniso, umfowethu uyinkatha enzani ngishelele uyinkatha, kodwa ukumela kwakhe iqiniso likaZulu nokufela abantu base-Afrika ngani zakwethu baseNingizimu Afrika. Ngiyacela ukuthi simshayele ehlombe simkhulekise futhi lesikhohlwe ziyingcemu ngoba bafuna ukusihlakaza singahlakazeki. Nathi siwumphakathi sibumbane sibe yinto yodwa. Njengoba nisikhombisa iy'dleka zama-drugs, qhubekani nisikhombisa iy'dleka zama-drugs, sizoya khona ngqo. Abafowethu nilwe ilizwe lenu, noma singafa ningakhali, nithathe umkhonto nigwaze izitha.